Inong shong snong jongka snong rem ke bahap hapok ki ilaka nong kle East Jaintia Hills District menta kesngi kila lej ai daga jingtho ha u Deputy Commissioner jongka East Jaintia Hills District. Halor ke jingtmu ke Meghalaya State Pollution Control Board ban pelong ya ke public hearing ban klong ya umau shun na ke jaka ke balatip kum kalom serman kajaka kabadon kajinghe hado arspa khanyo point lai spa khandai pyo saw hector da ka company Shri Cement Limited kabalabo banlong ha ka arpyo ar tarik ubrai me mentagas ni hadin bala IT ya kajing tho ha udisi na kiliang kinong shong snong ga snong rim ki balong ru ki try jonggatai kajaka habakren syakilat petai kubor kila ong ba kila aipor hapo news ni ban pendam no ya katai kajing temu penlong public hearing na kebenta ban klong ya umausun na lom serman. Dan mit wada deb le submit kot ha office yang u DC wada ko lang da debi tengah na liang yang I na ami tretro le ni nong song song ya song sorim nga te wi kerpala ya I office department oper to u chimkhia ni kit khle I ar hoi I notice ni claim da yo jing tipi I am tretro le ni jing tip yang ki wo biang man no jing pulmar yang ne public hearing yang I te te daw I amne poi yo percha yane public notice wode di bentane public hearing te ini te daw am trito bu ka jingkar pat ni office fair to am dong ni kro wode dem to hopo news ni ekori to I te jubab oche te ni te daw I am na liang yo I te I bu ka te jingkar pat jor ta at na liang I am trito man I ta at khmat le ukabi yaluti meyo sa arhoi poi te ri nong wei uban ben ukni bori hoki ruti yang I ngadu ni irem yitibi gade blok I kalem surman wana te snong aram snong hate ni bha iki ad amajing yu yong ito ite thorep to ki do khani manele ito IWM ideni pro suta rm ad ama permi notice yong ki naliang ngate sang snoring elka nongkle depoi hini hedin wada yoy gane notice public hearing wada issue da state pollution yang government Meghalaya dihadin wada yoy ka ti iyo khrangnya dito ongo wiman ka hatai lom serman halor jingtip ongki boy mlumala tanan tip ile ti ya majing tip iki to hatai lom serman boni thoi hok yang ino song snong snori mura ni te daw iyo khrangnya ri mlumala amad ong ki krorang ba de pelang kaden darap penci dengan ko abiang bo jingkli sawi ni benta yang atene wa tho chi ba state pollution leni Department of Health em bentalang hato notice wada thoi to iki am tu thoi snong lom serman ni ba ya da jingtip ong hepo elaka nong kliong ino song snong irjo yoi ga te snong lom serman jingtip ong ito lom serman to du nong thorep thor yang ibru bila em hate to adap du iklo scan stage ite to so wile ate block wa ba jingkli ba te block do don't know mi te block ayat snang ate block hawa ong hepo lom serman ate block ne so wile ate blok sedang duduk duduk seduk seno kut iram jing TV sedang the north seno si east seno south ingu le yo reply bab am lang I am do yo ini I to I nong song snong rem da dawani le I dawa I hok ko yong I am hatai halom surman te ngana le nga so wi kwa penche na liang ong o perlok yong I na prasno patho yang I bah atu ajing tho yang ki hatu ha statement yang ki to clear ba kachnong lom serman te I am achnong rim I arju TV ya ute ya te achnong lom serman I to TV do ulom he we don ulom tho ki tho rap ibru tho yo jakpo I connecti yang achnong rim kerparile ya sorkar kerparile ya di department ki uper wa em bentalang hani ya ajing ya ne public hearing ya yeni ya percaya ya ne public hearing to le ya notice do hado nyos ngi ha ibha ani ajing percaya yang I benta I hok ipot yang kon yang sang snorim paruro elaka blesbot